Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. There were 6 buildings, out of which 1 casino operator has taken up. 29 लोक त्या बिल्डिंगेन जांकां कोविड जाला तांकां हाडून त्याच तांच्या बिल्डिंगेन दवरला आणि तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून तयार केला. कजिनो बंद करूं ना. हेल्थ सेक्रेटरी कडेन कळटा आनी तुमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट कडेन कळटा की डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकरान लेटर घाल्लें कलेक्टराक टू डिक्लेअर दॅट कजिनो एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. जंच्यान बी भायर सरलें तें बंद कर म्हणून. आता पर्यंत स्पीकर सर दॅट कजिनो इज नॉट बीन डिक्लेअर्ड एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. हे 29 लोकांक तुमचे जे सेंटर्स आसा म्हापशां आनी खंय थंय व्हरून दवरूंक जाय आशिल्लें तांकां. 29 लोक आशिल्ले ते द पेशंट. Rather you got the patients back, you put them in the same building where they were staying to give them that comfort so that you are able to give the comfort to your casino fellows. And you तुम्ही casino open दवरला. What is this logic? की ते मायक्रो कंटेनमेंट ते आम्ही ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी हेल्थाक दिता that those 31 people to be shifted immediately to South Goa District Hospital and immediately we will remove that micro containment zone from that area. Whatever the things आम्ही स्ट्रिक्ट नवीन SOP जी आसा ही काडपाक लायता फाल्यां हेल्थ मिनिस्टर आणि त्याच्यानुसार ते प्रोटोकॉल आम्ही फॉलो करता.